Amrajana long ningkan trok usu ki thitang abar pum kilong. Bukajana long bart lapen dam part truck chitong jok banghini apran kidam. Hawaii pura long mas joining a may kang nipon. Nangli gastric pen KarbiAnglong diabetes blood pressure pen KarbiAnglong king phukiso akiso pen kijok longji aphan choik tha amar jivan adowai. Nangli choik tha ang thek misen chelongji amar jivan adowai. Ke neli king phugacho rok la pen ke kikang neli king da kikang samela mar jivon kijun pen amar kang ta medet king phugiso ta medet anta tumepik pen ke akidok akitu ta kai ke chun esa non ke chun amane like la mar jivon kijun pen akime ang thek chi thek long la pen la saduai ke me pi mane kisu atundo sita la saduai chunam dun monang ne chun la saduai kijun pen kisu medet lo Jika duga betum ta ci humun ta temani la aprang la so kisu atho kisu punon ni thang kisu punon la gestik la haire mo kisu anta la so dwai ki yun ben ma se medat lo ka pleka dwai yun ke yun lo sita me hala hai ke ang theki thek long da ma KarbiAnglongLIVE adaba birta long peneli sami beauty bepi pini birtang ton pen arjuponik tha. Bukajan police station angkang amrajana long isi phere meme lapen ok chunghur alam ki keklang. Pukhuri alu pen ningkan trok alu so ki thitang abar pum kelong birta nilitum pherang ki pen birta nang pali. Birta kelong duna tengke amrajan edon anam pen ki do bom surajpur tilapen sunitapur ti tomasupi ningkan trok uso hemalong pen amat ing boderajo api kadu ka vetum ki richon pro khuranero porphai krehnia pormalom hemathing walong ki du isi pukhuri mate ringwela lu ki thitang abangar pum thek ponlong lo lasopi bokajan police station at maphan birta pachini ponlo pader dipin pen police atumta adim pali dumsi pukhuri alu pen ki thitang abangar pum enlo lapen suraj lapen sunita purti atum asupi lo pusi pangthek ponlo Apran kidam juyo so phan dipu medical college and hospital along postmortem aphan pondo. Apran kidam juya polo pen apai tumpen kahon thi ponke asupi aong Ranjit Basumatari tahai pusi jongpon. Athi hala so hut pen nonanta Ranjit Basumatari abang ke kat chipatu pondlok lang. Hala bubokajan SDPO la pen police abitung atum pen kiri guru kasai ke deng bom lang. Birta ke tok bom por hut anke nep ingnang pondong lilang. মানে আজি 23/6/2025 তাৰিখে ৰাতিপুৱা আমাৰ তাত সুনিতা পুৰ্তি নামৰ এগৰাকী মহিলা যায় আৰু তেখেতে এখন লিখিত আবেদন দি জনায় যে তেখেতৰ সৰু ছোৱালী বয়স 6 বছৰ মই ইয়াতে নামটো উল্লেখ নকৰো মানে কালি দিনৰ 12টা মান বজাৰ পৰা আপোনাৰ মিছিং হৈ আছিল বুলি আমাক জনায় আমি কথাটো গুৰুত্ব বুজি লগে আমি তিনিজন সাব ইন্সপেক্টৰ লেডি সাব ইন্সপেক্টৰ দি আমি এনকোয়াৰি কাৰণে পঠাই দিও আৰু তেওঁলোকে এনকোয়াৰি কৰি এই ঘটনাস্থলীত এজোৰ চেন্ডেল পায় আৰু চেন্ডেলজোৰৰ পৰা হল সন্দেহ হয় চাৰিওফালে সোৱাত এটা কোৱাৰ ভিতৰত এই মিছিং হৈ থকা ছোৱালীজনী মৃতদেহটো মানে দেখা পায় উদ্ধাৰ কৰি আমি আমাৰ সন্দেহ হৈছে এইটো এটা হত্যাকাণ্ড বুলি মানে যেটো ডেড বডি উদ্ধাৰ কৰা হৈছে ডিঙিত এখন কাপোৰেৰে মেৰিয়াই মানে হত্যা কৰা হৈছে এটো আমি দেখা পাইছো সিজ কৰিছো খুব এটা মৰ্মান্তিক ঘটনা আৰু এতিয়া আমি পৰৱৰ্তী ইনভেষ্টিগেচন হাতত লৈছো ইয়াৰ দুখী কোন আছে আমি খুব সহজে খুব সোনকালে মানে কৰায়ত্ব কৰিম এজন আমাৰ সন্দেহ আৱৰ্তত আছে লোকজন বৰ্তমান অলপ আঁতৰি আছে আমি আমাৰ টিম লাগি আছে আমি আশা কৰিছো খুব সোনকালে তেখেতক কৰায়ত্ব কৰিব পাৰিম Bukajan penanantirang KarbiAnglongLIVE. Bukajan police station angkang pinivusik ni phaing korake thomani anerlo apor National Highway thongke brasir ke patovar
hatigara towar check ko kalong ahiring tangrak pen bike la pen dampar ka chitong jo banghini apran tamjui lo pusi birta long Birta kiribdun long tengke ihum bike AS09L0543 bokajan pen ahem kache dambom ahut atheng no pen ihum dumper truck AR223477 kache tong ahir kang tangra jo adimalo amat inut apran tamjuilo lapen inur aphan hospital ki pon bom ahursi achithe avedetlo apran ki damjui banghini tumamen Rajiv Panika lapen huri kurmi ahem phulbari pusi pangthek Bokajan police atum adim palidunsi ke do anasai dengponsi bike lapen dumper tame Bokajan police station along an pondetlo lapen apran ki dam banghini tumaphan postmortem ki claim japhan claim ponlo Bokajan penananterang KarbiAnglongLIVE Nijang KarbiAnglong Khironi Thana ki parlo Hawai Pura long BJP mass joining along Suri Sira Trop near Kebra Trop APHOC Congress Araratum BJP along Chipa Oktun Labangso mass joining along Kachitongdun Aluhi Sarpo Manapeng Pen KarbiAnglong Tamas Council CM Dr. Tuliram Ronghang Manpeng Aluhi MP Amar Singh Tisola Pen MLA Rup Singh Teron Bidya Singh Englang Lapen EM MAC Atum Chitongdun Nunti Labangso Melong Kupili constituency Amreng MEC constituency pen ki ongdong atum chitongdun si chipa ogdun Bangso constituency hinialong akimi towar kasalam ponji alis sitame CM pen paklangpon Lasolong towar watijur tu mailu diklem tu khanda janto tongpi gaun lapen ongdong towar kasalam ponja phan lamchak chipidika lapen approve et loputa thanpon KarbiAnglong Thomas Council CM pen kaning J pon ke Hawaipur a Hawara long hindu Karbia Dorbar puas songa mahangki thekadim loputa than pon lapu kachitong dun araratum inut banghini pen ning J pon ke lapu hinlo inuda munit pen batai plipho anta lason ke join dun du puta raratum kachithan ajudun long lasi joining ajai me ke deng pen thang aleavi puta chithan poninti Asik Ladak Hawaipur ka matua klamlong ni pangdak polop ini laso distrik Kehang abang tum Karbia Dorbar along Kehang keceng si sausing teron penceng lok samsung sing dia tua pan akong minda liminkan siang bon dan klempi lapen na open stage penceng lok lapen ni bang tuji lapen alam tumanda ke laso Hawaipur along ke momo tame il tuba Karbi kum cekit kitini ne da dia pansi alang tuba kumbin dan bangke tiar bon ini tangdak pini Congress pen PSRC angrum pet dak amreng thoya anak lapian kedak upye konsensi pangrum pet pen suri sira faronar kebra trop keb adon nang dungo angrum pet pen ang suri po suse dak Congress pen PSRC pen pini dak ini tum BJP along na chipa opuna tu na theknong lo na namuni tum dang bangbe ekdom arjuthip dak ekdom meeting ke cheng ke na tu machin lo baji sipen si meeting cheng lo baji sipen no baji ko baji tin lo Khironi pen mohanteron KarbiAnglongLIVE Lakhain ko ratrok Duarbagari MEC constituency ke parlo lakhahini dolamara angkang bapuram tokbi arong anparta Kuru Kingri Lokhimon Adovan Pialong Ingdeng Krehini kechok Hirjumi ka chohangani ke talona jaimek misen pen ki pachun Hirjumi ka chohangani ke thekang thir ke paman ponnong loklake Lokhimon anim mate dhorom ki paklang abangphu kurusar Lokhon ingti hensek ke damtang surihini rakrip pi aningkan vosik niphai ingkora pliarni mate piniarni alangsi bangso pirthe pen chiti binarni apotsi piniarni ke Lokhimon dhorom aphan ke kroyarat anke arni kangthir arni ke the pamansi anutin bangphutin klimsomar penchenglok risojang sangpimar sarmar sarphi sarphu atum antame Guru Kengri Kurusar Lokhon ingti hensek ke sanga bohalong an nang palesi Hirjume nang chohangrim tilo lapen Guru Kengri nang ke pale dun thek thie tum anke amithang adowan longsi chitalon ponreplo
Dolamara guru ki rialong ki paman pon hirjume ka chu hangar ni ki talon jai mek ateng pen adap baji ki thom apor ahut guru potum an kangthier mithek arnam lukhimon along hirjume hangpon lapendera phi adap por phai plira chitim kachi tongara do an pen jir pho an lukhimon arnam phan ruwa chung padupon lapendera phi malom so por ahut kachi tongara phan an mai su padusi lukhimon sangha long abarim sarphu joysi tipen pini hirjume ka chohangar ni alam the jaipon lapen mai do bomahut nsipi basa pitirang pi panajo kachetong aran maphan lukhimon arna madun jer pa juponsi mai ardi padopon lapen mai judera phi kachetong arat an align palain ponsi gurusar ahem an alon pen palisi gurusar lokhoning ti hen se kabuhalong pen anutin setame hirjume chohang pondetlo buthot ahir jumi churhang ponder phi guru madam ingti hensek ahin pen ki pathi kache tongarar tum aphan an chora nisan pachupon si pini jaimek mission ingthir et pen pachun pon News report KarbiAnglongLIVE Pini berta kala ponsi kang ton poniklo kardom